Za veliki broj djece kompjuter i internet su sastavni dio života. Međutim, iza zabave, igre i učenja mogu da se sakriju zloupotrebe od kojih se treba čuvati. Osnovno što sad kod nas dešava, to je pre svega krađa identiteta, gde on jednostavno zbog neke naivnosti daje svoje informacije svojim vršnjacima, drugovima oni to iskoriste, to se zloupotrebi. Drugo, to su neretko pozivanja preko društvenih mreža na okupljanje, na tuče. Iva, ambasador sigurnog interneta, to zna, pa će se kroz inicijativu Osvoji internet, surfuj pametno potruditi da svoje vršnjake nauči na koji način da bezbjedno koriste internet i svoj telefon. Pa ja bih svojim vršnjacima preporučila da ako dobiju neke poruke od nepoznatih ljudi, recimo o sadržaju da se neđe sretnu i da se nađu na nekom mjestu, ja bih im preporučila da se savjetuju sa prije svega roditeljima i sa mnogo osoba koji žele i mogu da ih posavjetuju. Društvene mreže nas povezuju, no treba biti obazriv i znati sačuvati svoj profil od zloupotreba. Prvi korak na putu sigurnosti je šifra. One sadrže kao znake interakcije, brojeve, velika i mala slova i oni od toga trebaju da sastave jednu riječ i da dodaju tu brojeve, te znake. Da biste spriječili zloupotrebe, informacije o adresi stanovanja ili broju telefona ne treba objavljivati. Znači jednostavno nije sve za svakoga i s druge strane što je virtualni svet pravila u, da kažemo, ovom svetu u kojem živimo, treba da se prenose na virtualni svet, jer činjenica je da vi nećete tako jednostavno ili oni da priđu nekom u školi i da kažu ajmo da budemo drugovi, dok na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži oni to vrlo lako prihvate. Znači, činjenica da neki imaju po 1500, 2000 prijatelja, što je, da kažem, za decu uzrasta 10 godina, ono stvarno fascinantno, odnosno po meni možda malo i alarmantni podatak. Onda neko ne bi vidio njihove lične podatke, oni mogu da izbrišu poruke, da ne izbacaju mnogo slika, zato što na internetu ima mnogo ljudi, kao što su roditelji. Prvo da razmisle da li je dobro da izbace te slike i te statuse neke. Kako bezbjedno i pametno surfovati pored djece trebalo bi da znaju i roditelji. Po meni mislim da je jako bitno da se roditelji uključe u ovu aktivnost, jer u ovom trenutku izgleda da su deca korak ispred nas, tako da je pored dece koju ćemo da obučimo i da ih pripremimo da bezbedno koriste internet, jako bitno da roditelji se priključe zajedno ovom programu. Mi smo tu da im pomognemo. Zato svi korisnici interneta i društvenih mreža treba da shvate da je bezbjednost u virtualnom podjednako važna kao i ona u stvarnom svijetu.